Uvodnici. Draga djeco, pisci i umjetnici, pred vama je 96. broj čuvenog časopisa Osmijeh. Poslije 17 godina Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade obnavlja svoj najpoznatiji časopis, da širi svoj osmijeh koji će razvedriti nebo nad vama, razvedriti misli, skrenuti pažnju na čitanje, pisanje, slikanje i crtanje. Vjerujemo da ste, kao i djeca 90-ih, jednako kreativni, zanimljivi, željni dokazivanja i nasmijani. Pa pomalo sebični hoćemo da od vašeg dara, umijeća, truda i znanja ukrademo ponešto za naš osmijeh. Kao i 1991. godine i ove 2021. svoje radove za časopis slala su djeca iz cijele Jugoslavije. I to je ono što nas čini srećnim. Ljubav, dječja radost i umjetnost će nas povezivati dok je svijeta i vijeka. A mi ćemo s vama, draga djeco, i zbog vas, divni klinci, da se smijemo, radujemo životu i radimo vrijedno kako bi osmijeh došao do vas. A onda uz pomoć vas i do vaše djece, djece vaše djece i tako u vječnost. Jer dječji osmijeh jeste i mora biti vječan. Magistar Goran Radojčić, glavni i odgovorni urednik. Izdavač. Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade. Za izdavača. Žarko Vučinić. Glavni i odgovorni urednik. Magistar Goran Radojčić. Redakcija. Blaga Žurić, Svetlana Kalezić Radonjić, Velimir Ralević, Dejan Đonović, Velislava Medđonaj, Ilija Nikčević i Branko Vuković. Lektura, korektura. Marija Nenezić, Anđela Peković. Dizajn korice i grafičko oblikovanje. Gojko Mitrović, Ilija Nikčević. Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade. Dragi čitaoči, Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade, koje baštini tradiciju dugu 28 godina u njegovoj i promociji književnosti za djecu i mlade, okupljujući najznačajnija imena iz te oblasti u Crnoj Gori, obnovilo je svoj rad. Jedan od prvih rezultata novog tima udruženja je pred tobom, novi broj čuvenog časopisa Osmijeh. Kada vidiš koliko je truda, energije i ljubavi bilo uložen u prethodnih 95 brojeva Osmijeh, koji je izlazio 13 godina u periodu od 1991. do 2004. godine, onda niko od članova udruženja nije imao dilemu da li da pokrenemo novi časopis ili da pokušavamo nastaviti jednu tako divnu priču. Bez malo 2000 stranica u kojima su utkane vanvremenske poruke poznatih crnogorskih pisaca za djecu, našim najmlađima predstavlja svojevrsno kulturno dobro, vrijedno čuvanje za pokoljenje koja dolaze. Sada je došlo vrijeme da se neki novi pisci za djecu, koji su rasli uz osmijeh, kao i neki novi klinci, budući pisci, predstave baš tebi. Sigurna sam da ćete sjajan uređivački tim koji je priredio ovaj broj još mnogo puta obradovati zanimljivim sadržajem. Želim ti uzbudljivo putovanje sa osmijehom. Žarko Vučinić, predsjednik Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade. Sjećaonica. Ako boli, ako ti se plače, osmijeh je oružje najjače. Čedo Vuković. Čemu služe mama i tata? Za šta sve služi mama? Da život zasladi, začini, posoli, da pere, kuva, pegla sama, iako umorna, da nas voli, da se s metlom i krpom druži, da se sa novcem u koštac hvata, pa da vidimo čemu služi jedan, recimo, prosječan tata. Da tata prstom o sto kucka, da nas zbog učenja pogleda mrko, pa uz novine da dremucka, da mu se sinčić poigra brkom, da iznese sve teže vreć, da donese breme svoje plate, da i poslije podne ide u preduzeć, šta bi više vi od tate. Dragan Radolović. Odnekud su jutro stigli Čiča Mraz i tetka Zima. Snega, leda i još štošta rasuli su po brdima. Svačije se lice smješka, napravit će deca sneška. Sneg nek pada, ura, ura, svako svoje sanki gura. Smrzava se šuma reka, svako svoje inje čeka. Sneg još veje, jače sipa, pod nogama zemlja škripi. Odnekud su jutro stigli Čiča Mraz i tetka Zima. Snežne igre, sanke grudve, rasuli su po brdima. Tatjana Cvejna. Sjećaonica. Mi pitamo, vi odgovarate.
Šta je osmijeh? To je ono na licu kad se kaže ha ha, a ne mora da se kaže ni ha ha. Bojana Batejčević, 6 godina. A znam, to je ono prije nego se zasmijem. Nešto lijepo. Jelena Batrović, 5 godina. Kad mamina prijateljica kaže što je zlatna ova mala, tad ona ima taj osmijeh. Ivana Šaković, 5 godina. To je ono što namjesti prodavačica kod koje kupujem sok voli, a to je i kad te neko poljubi. Danilo Popović, 6 godina. Osmijeh je moja draga mama, ona je sva jedan veliki osmijeh. Jelena Kovačević, 5 godina. Kad leptir leti, on se osmijehuje cvijeću. Anja Amidžić, 5 godina. Osmijeh je kad se slikamo pa poleti ptica. Andreja Burić, 5 godina. Sneško ima crven nos. Vani zima, a on bos. Stara šerpa glavu krije. 2 metre ruke 2. Jelena Radović, 3. razred, osnovna škola Vuko Jovović, Danilograd. Ljubav snježne pahuljice. Jedna se mala pahuljica snježna u jedan frižider zaljubila strašno. Gledala ga je mekana, nježna, shvativši da je za nju već kasno. Rekla je sebi u lice blijeda, on voli samo kockica legda. Luko Paljetak. Ona me voli. Kad hoće djeca da mi stuku, ona mene da. Stalno me prati i kad odlazim, brižno za mnom gleda. Ona me voli, ona me voli. I kad me grdi, to me ne boli. Branko Vuković, osnovna škola Blažo Orlandić, bar. Molbe. Moli zemlja, čuvaj rijeku, čuvaj izvor mali, a rijeka će i tekako za to da zahvali. Ko da čuje svako stablo, kako lijepo moli. Ne lomite moje grane, svaka rana boli. Moli zemlja, moli rijeka, stara šuma moli. Čuvajte nas i ne dajte da gora ogoli. Vladimir Milović, osnovna škola Savo Ivić. Srećno bilo. Nestrpljiv si, žuriš brzo da porasteš, da okušaš život curi, pa požuri. Nestrpljiv si, što prije bi da dokučiš, kako je u borbi, buri, pa požuri. Nestrpljiv si, sve bi odmah da uradiš, u trenutku jednoj uri, pa požuri. Ko te može spriječiti da pohrliš svojoj meti? Napregnut si, pun zanosa, pa poleti. Mjesto bure, nek te sretnu osmijeh i plavetnilo. Nestrpljivi, maštoviti, srećno bilo. Dušan Đurišić. Ilustrovao Aleksandar Hecel. Stiže godina nova. U Kotoru gradu, na obali mora, srešće se stara i godina nova. Ispod starog sata gdje čuju se zvona, nova će staroj mahnuti sa trona. Stara je ljuta i pomalo kleca, nova se čeka ko princeza neka. Okićeno sve je baš u njenu slavu, ukrašene stare zidine po gradu. Sačekat će stara, savjet da joj da ne bude ohola, da ne bude zla. Djeci treba dati igara i sreće, odraslima mir i zdravlje je najpreče. Nova sa sobom nosi kofer prepun želja, zdravlje žele svi, odrasli i djeca. Neki dječak mali za mamu i seku, a ja želim zdravlje za cijelu planetu. Ti godino stara, pokupit ćeš prnje, bolesti i covid pobacaju trnje u najcrnju rupu, daleko u svemiru. Da opet živimo u zdravlju i miru. Godina nova stiže baš na vrijeme. Uz zvonce i vatromet ispunit će želje i sve loše stvari u zaboravne kodu. S osmijehom mi čekamo godinu novu. Laura Bilafer, razred 9.2,
Osnovna škola, narodni heroj Savo Ilić i Dobrota Kotor.